Ono ti Nasrudin hodža imao jednu kravu koja nije ničemu valjala. Jednom mu reče žena da odvede kravu na pazar i da je proda. Kad je hodža dovede na pazar, počne vikati što mu grlo daje. Ova krava ne valja ništa, neće na vrijeme da se teli, a kad se oteli ne može ni jednog teleta da othrani. Mlijeka daje posve malo. Tako je Nasrudin hodža kudio svoju kravu što je više mogao. On je to sve istinu kazivao, jer je znao da je laž haram. Kad je svijet čuo šta Nasrudin hodža viče, niko ni da pogleda kravu. U to se Nasrudin hodži priključi jedan njegov komšija i prišapne mu u uho. Što tako vičeš na kravu, pa nisi pobudalio, znaš da ne valja svog mala kuditi, jer ga onda nećeš nikad prodati, nego daj ti meni tu kravu pa da vidiš kako se prodaje, a ti se gdje sakri i ne izlazi da ne poznaju da je to tvoja krava. Nasrudin hodža mu dade kravu i sakrije se. Njegov komšija stane prodavati kravu vičući: evo dobre krave, teli se, kad je mlijeko najskuplje daje na pomužaj po 5 oka mlijeka. On je tako falio, a u to se svijet počeo kupiti oko krave i pitati pošto je. Tad odnekud izbije Nasrudin hodža pa povika: pa kad je ona tako dobra, neću ja nju ni prodavati. Uze kravu od komšije i odvede je kući.